Mai kau sana ke. Ma sana ki nga o
Skyler Marot. Ya, sua pessoa, pakai usia, apa kata? Skyler Marot. Ya, autofalha. Ya, kalau pasnya sedang. Sua Becky, ya, aquele português, o mamãe português, o meu sumo, uma fotama, cabo folhado, roupa camarilha, ya, é a minha frente, é o sumo, fale, calma, nada folha, que aí? Ya, saya besar. Sua pessoa, o povo de Deus. Saya sekarang. Eu ficar em Marot.
It makes it professional, much more professional because it's on the stand. Sua pessoa é afetada.
pula. Leo mai ali. Leo não é como é para que e kalesia ya e uma kofiaku leo ndo mafuka ma ibana le fiome ya kumara mai ko wino foi e lo fale ko marco mafuka ai fa kele mo me uma sa ko ngapa kia ai mai se ro ko me arofa a ko arofa mai ku sa na mara ko ya ko ngapa pele ka ko foi ro ko fa maria. Yeah.
ngeri mafuta makinga. Tina lei, tina usta. Mafuta kele agora, alofa kula. Ei ele vai agora, kapu mafuta makinga. Esse é o fio ya. Por vai agora com fua.
malu atu kua fokoi ngā wele. E le whionga ia koe numa. E leo se pāsese. Ai o le mea rofa mi wama ni mawhitanga ki ngā sao. A whakai. Ole, pōra so lua sa whai family service. Sa whai ngai mawhitanga ki ngā mani nā ko ki. A whakai kēne ai o kou wama le neimoro kou wama rofa. O kai le sua i anu me rua o mako iPhone. Whamani e inga me uma pauara mea. E lesu mani e tako o me ui mea. Ia, o tako i tira o maku. Pakase i ngaro koutou o whukanga. Rera haki. Post-school. Suma e dia o ku fo. Ia fa pena fo, kai ko na web. La ku farea. Ia, kasi para o curso. Alofa, tai, na web, ela
Jongen van Oor bij zo. Ja. Wat je ook doet. Hoe zie je dat? Maar klein worden. Wat je? Visi van het Tulu, ja, allemaal van oude projecten in Stadkwal, aftekenen, voor de Farwal, voor de Merofa, dat we voor jou aan de Lua, voor de Faya. Ja, maar ik heb wel voor je. Kokele ja, kapa oude kalesia. Maar kan me voor jou komen, aan je loa. Je zit bij een lof van kapa, awal mo van oude kalesia. Ja. Ja, polisi kembali, kita boleh. Ya, sosok baik aku mahu lah. Noi. Ya, ya, polisi kembali. Ya, polisi kembali.
orde om McDonald's farm. O presidente mo makalingora masa. Maya penen laku sao ya sokaku. Sao ni Melbourne. Maya si forma como que esse mesmo faz pouco. Para o facto de na rua nove usa para cá masa. Ya não foi a quando rua. Sete anos. Duas de fundo.
Levar
Con
tātangata o tōna au o arfi ngaro le kua. Ia, tū makina o kou sau e peo e kawa, le langi malofi, o ara maa mai ipo e ngā wema. Ia lo whangia le kua la o kou arfi ngaro le whangia ia. Kōko te ngā whore e kāresia, e kene mo e o panimi mai e kuore, ai ka loa, momo se whakotama, ai aina mo tāu, mo fose rau e whanopou, ai o mora le rofo le kua. So i fua. Ngano le karesia, moni a koe te ngana whakatai, lolo nei sunga I whakameina, me whai te au, ia mau matu teito rua e tusa ma le nei aso ma le whārau, ma loutou ma au ma le misia, ia ua moni atu te ngano le karesia e pēa, ia e to whai ato manga, whai kongo le rotu o matu ngata. Whaki tele mo le sāngranga mo talai. Langa se matu leo. Ia, matu te wabai atu tako inga o e au whai. Te tono o lalo me sopāna kāputana. Mātu ai o le talai me sāngranga mea. Ia, ono whai e pāu maringa. Mas eu polo que tinha aí no lua. Ele o Marcos na coisa mas vai ter nem para então se mesmo no Marcos o ano já que já foi lá. Aí ele lá foi na coisa já boa que lá só tinha o vai comigo isso mantava no leia no Marcos no caso feliz o amalcua família le tua lo tua mai nem fama moi tu se malbalava le tua nai ni vanga a se dava para le tua foi lo tua ela loa ka tu fala lo moi família le tua foi vai ono i vanga Matu kala, o se toa e o tu vai toa. Wana au mana toa. Tau tua ino na tala de dei. O I nei, o I la. A meta o I wha ma ina. Tangata le a ina. Ia wasi na ngalo le tua mana tala de dei. Ia ka mune pui nei o rotu ma nei kare kia. E anta tu matata koe whakanga I poi. Tem meu lupa, o público já olha ela vai descer o expresso, a tápema, depois trata aí no ainda, e depois nem sila, e depois amor, o que ela vai, suma, maranga vai, mata o cara, já fala lá ele tua pela vida, mas caminho não dele, vai ter um nulo tu tá perto já papo malotou para ele tua tu vai papo nem por tua vai se levar pengalan usa motor tua bala nem tua alma na vela que ela passa
ke whama moe te fua I a moa, ma tu tue ma kutai ni whakasi ai, ma si e li inga ma tāwanga I au ki o no lo lofa, ma lo wanga I reiteli. Me o mate whakanoina ni nei aso, a vea ma mate tāwanga I mōnu I atu I lau ki o no lo lofa, ma lo whamaona. Tu mai matu kunga malunga o lofa nalo le rangi a toa le lofa ma le file mua la ua pio le kua kuma le lofa sisi Yesu Yesu Keriso le li man tau ma fuka ina I mātou e lu laba ngana pa ia nei se iau e whakabau